Roma chapter 8 from verse number from verse number 28. Ore ga e bolela buka ya ba Roma from chapter 8 verse 28. Le tšola modimo le re gape re tseba gore e re gape re tseba ge go ba rata go modimo dilo ka moka di šomela go ba gola. Motheletši dilo ka moka go batho ba rata modimo lentšu la modimo le dilo tše ka moka di a re šomela ene di re šomela gore gola. O be a bala dilo ka moka le maemo ka moka re sepelang ka maphelo ka ra tšona maphelong a rena. O be a bala all the disasters, all the trial and tribulation tše wena o sepelang ka ra tšona. O re tseba re motheletši dilo tše ka moka tše re sepelang ka ra tšona di a re šomela ene di re šomela gore gola. Version e nngwe re dilo tše ka moka di šomela go re iša go go botse. Ka mantšong a motheletši maemo o sepelang ka rana bophelong pa gago dilo tše ka moka tše di go felesetša go go iša go botse. Dilo tše o sepelang ka ra tšona malwetši ao a felang a go atheka mmeleng dilo tše di šomela go go gola goba di šomela go go iša go go botse. A gona ntho e ngwana modimo a ka e dumelang e tla bophelong ba gago destroya bophelo ba gage. A gona ntho modimo a ka e dumelang gore e re nyamiše re no tšwela pele re sa ko bose ka re maphelo a rena. Modimo ke modimo wa gore fa dilo tše di botse, modimo ke modimo wa gore rata, modimo ke modimo wa go nyaka re thagala, modimo ke modimo wa go rata ge re thabile, modimo ke modimo wa go nyaka re tlala ke tše di botse. O ipotšiša ona why nakong tše dintši ke le ngwana modimo mara ke experience dilo tše dimpe e re nako le nako ge ke khunama ka matolo ke rapela mara go sasa ge go no fetša ke re amen tše ke kopana le tšona ke dilo tše ke sa di nyakeng. Motheletši nna ke re gone ke re never expect dilo tše e le gore di perfect pele ga modimo ka baka la gore modimo ga a tliša ditšhogofatšo o di felesetša ka modimo ga a tliša ditšhogofatšo o di tliša ka tsela e itseng. O ka segile re tsebile tsela tša modimo ka re lentšu la modimo le tsela tša modimo a gona o a ka tsogang a kremile go ba tseba tsela tša modimo ka re modimo o šoma ka tsela ya gage a le noši. You will never know gore na modimo o tlo tšwela botlhabela goba o tlo tšwela bosomela goba o tlo tšwela godimo goba fasena. Modimo wa rena ke modimo wa arabang dithapelo ka tsela tša gage. Ntho e le gore re swantšhe re na le yona motheletši re e dire kore re swantšhe re eme tumelong ya rena ge re kopana le maemo re di etše Paulo se a bolela re re dilo tše di re iša go botse di a re felesetša. Modimo ke kgopetše mmereko mara interview yona ke ya mara ntho ke ikhumana ke di-bad news tša gona mpotša gore ke fetše interview. Modimo ke nyakana le sela mara instead ya re ke kry ntho ke nyaka dilo di ba wes. Modimo ke kwa bohloko ke rapetše bošego gore mphepodišo lentšu lago di a re tshepiša di re ka dintho tša Jesu Kriste re re fodile mara go sasa ge ke tsoga ke hwetša ebile bolwetši bo oketšega bohloko boya ke be ke se kgona go sepela ke kobakoba ebile mmamotlha ke pala le go tsoga mpheteng. Nna ke re gona ke re motheletši dilo tše ka moka tše di sepelela gore gola di a re šomela gore di kgone gore gola goba di sepelela gore di ša go botse. Nna ke re gona ke re a re ithute melomong ya rena re no rapela re botse modimo re re modimo go ya le ka thato ya gago re ya ithuta re re modimo dilo tše go lokile ka baka la go na le maemo a motheletši re ka se ke re a fetoša ke modimo ene ka modimo a dumelela gore a kgone go fitlha ka re maphelo a rena ke ka baka la gore o a tseba gore go na le nako ya tlo fetošang dilo tša thoma go go favora. Mamtlha e ka no ba le bošego bjalo ka lentšu la modimo le bolela le weeping may endure for the night but joy comes in the morning. E ka no ba le bošego ba gongwe le šolla ka meyogo e ka no ba ngwaga 2097 ngwaga mo bose fa bophelo ba gago o ka no bo experience tše dilo ebile o sa tsefele ke selo mara na ka re bona kere o seke bo wa conclude gore wena o paletšwe o seke bo wa bja molwane wa rena ena ke a palela wa tshwana ka ke paletšwe ngwaga gore a re ke paletšwe e re ko go botše modimo ke modimo wa dimakatšo modimo o tlo go makatša nka seke ka go tshepiša motheletši ka re ngwaga 2020 ke ngwaga wa gago mara se ke go tshepiša kore modimo wa rena ke modimo wa go dula ditshephišong tša lentšu ge wena o ka tshwarelela ka le lengwe la matšatši le tla go tlhabela o tla bona modimo a fetoša dilo. Go na le batho ba e le gore ngwaga wa 2019 ebile ngwaga mo botse fo bona ba ithabile ba ithakaletše lo ka moka di sepetše ka thelelo ka baka la letšatši le ba tlhabetše. Nna ke re bona ke re le wena letšatši la gago wante le tla go tlhabela o seke wa duma dilo tša batho tafitoro ka re botša lentšu la gago o re seke be ra duma batho ge bantše ba etlega ka baka la a re tsebe ditsela tše ba tlegang ka tšona wena tshepa modimo o seke ba wa competa le batho o seka ba lebelela batho gore na ba khumanang ba leng ba ya kae ba direng wena dira dilo go ya le ka pace ya gago dira dilo go ya le ka mokgwa modimo a go šogofaditšeng ka gona o seke ba wa kitimiša lefase o seke ba kitimiša dilo tša lefase wena dula o tshepe modimo o re modimo nna ke emetše nako ya ka lentšu la modimo le re they that wait upon the Lord shall renew their strength. Ba ba emang ba emetše morena ba ba emang ba ema ditshepišong tša gage ke ba e le gore ba tla no tšwela pele ba kitima ba sa lape mara batho ba bantši re fela pele re kitimiša dilo tša lefase ke ka baka la re welang ka ra
disrupta satane ka baka la re kitimiša dilo tše di botse tše re di bonang ka matlho motheletše o na le ditšhofofatšo tše dintši tše modimo a tlo o dirilisa ka ra bophelo ba gago ntho e golo kore wena emela modimo ka nako ya gage o sekebe wa kitimiša batho ba ka no ba letlega pele gago mohlomongwe ya the same age ke bagwera ba gago tsene le bona sekolo ba humane mešomo ba šoma ba reela dikolo ba lelo tše ka moka nna kere gona kere emela modimo nako ya gage e tla fitlha go na le ntho e maatla e fetang dilo ka moka mo lefaseng ye le gore e dirago motho a šogofale ke ge motho a emela nako ya modimo go na le nako ya rena go na le nako ya modimo batho ba bantši no bona kare ba bangwe ba šogofetše mara a se nako ya modimo ke ka baka la gore ba tšere effort ya bona ba kitimiša dilo ba feletša ba rekiša lo bibele tše dingwe ba di nka mešhela mantšo gore di-corruption le whatever tše re di bonang motho go sa sa ema rena ke šogofetšo mara e re bolela nnete a se tšhogofatšo mara ntho e maatla ke tšhogofatšo tšwa go modimo ka baka la le lentši la modimo le re fa botlhatse le re the blessing of the Lord make us richer and at no sorrow ge modimo a go šogofaditše a gona effort e o e dirang ge modimo a beile letsogo dilo di notla o dutše tša go latelela ka baka la re ke ditšhogofatšo tšhogofatšo e di-undeserved ke ntho e le gore modimo go fa ka baka la re a lebelele rona o dirileng a lebelele gore o tswa kae a lebelele gore o dula ka lapele le jwang tšhogofatšo kone modimo go fa ntho e le goreng a e go lekanele mara batho ge ba šomiša effort gore o tlo e šomela o neta maintenance ya ntho o e humaneng ge e le gore ke mohlomongwe go na le ka mokgwa o dirileng ka gona o swantse o tšwela pele o dira jwale nna ke re gona bere motheletše go emela modimo go lokile a re ithuteng mantšong a rena o tule ka re bolela re ithekgeng ka gone re loge ditlhaga mo maphelong a rena o sekebe wa re nna mohlomongwe modimo mfureletše wa e bomamma ebile a ba e kereke mara modimo o tšwela phela ba bulela mešako lentšu la modimo ta feta gore batho bešo tla ke le rute ntho engweše o sekebe wa kitimiša dilo tša lefasele o sekebe wa lebela rena batho ba tshwereng ba na leng ba ya kae ka baka la re go ka ya le pace ewe o tlo tsena ka ra dilo tše di wrong o tlo dira dilo tše di wrong wa feletša o sa tsena go dilo tše di humane kae nna ke re kwana ke emela modimo go na le nako ya o emela modimo go na le nako e le gore go o emo emetše modimo ga fitlhele ka re bophelo ba gago o no makala o bona dilo di direga o no makala o bona dimaka o humana dilo without any effort ke ditšhogofatšo ditowe ke ka baka leo ka bela bokeng ya Joshua chapter 1 from verse number 8 modimo a tloga re hlatla motheletše ka Joshua a re ngwana ka re ko go botse buka ye molao ye o sekebe wa kgaogana le yona di ka o e swere o e bala bošego le mosegare e re matšatši a gago o re go o dira jale ke mo le gore matšatši a gago phela gore e tla bula ditsela o tla letlega ka mantšho mangwe ge motho a tshepa modimo ge motho a dula lentšu la modimo le ditshepišong tša modimo a emara modimo I will never move until wena modimo ntšhogofatša nka se ke ka kitimišalo tša lefase ba mpitša mohlomongwe go na le ka mokgwa ba re fela re ya dikadikoneng ba re no I will promote you mara gore ko go promote o swantse o dire so o dire so motho wa go tseba modimo wa go tshepa modimo ke motho a tla ema rena ya ka e tlatla ka nako ya ka ene nna modimo ke a motsa ke modimo wa provide ka nako ya maleba motheletše re phela lefaseng le re phelang under pressure re phela lepaseng le le gore dilo di fetogile batho ba thoma go kitimiša mahumo batho ba thoma nyaka go huma everybody o nyaka go ba a greater person motho mongwe le mongwe o nyaka go ema maemong a godimo gore ka ba fitlha setšhabeng batho ba mohlompe ba bone le motho wa mohlomphega mara nna ke re gona ke re dula lentšu la modimo modimo o tla go fa dilo go ya le ka tlhoko ya gago batho ba bantši ba na le dilo mara ga ba di tlhoke ka baka le ba tšwela pele di ba diša diphošo mara go bose jwang ge modimo a go fa ntho ye e lego le mogola ge modimo a go fa ditšhogofatšo tše e le gore nka gare ga tšona o tlo no ipsina because it had no sorrow. This blessing make us richer. Ga bolela ka richness, ga bolela ka go ba le di million, ga bolela ka go dula ka ra dintlo tše digolo tša di room tše di 1000, e bolela ka go nore o tla kgotsofala wa dula monobonobo wa tlhoka dipelaelo motho o ke motho wa humileng ka baka la a na sekoloto a koloteng motho a re ga robala la o pake ditlhogo le ga mohlomongwe a dira dikoloto o di a tša maleba ga lale a tshwenya ke selo ka baka la motho o tseba tabe ya e dirang o sepela ka pace ya modimo nto ke tšhogofatšo mara batho ba bantši re ditše lefaseng re a phela re feletša re kitima re tšea dilo re ra tlhakantša go sa tlhakantšhege ka baka la re kitimiša pace ya lefase ngwanešo nna re ko go botse go na le nako ye modimo a tlo go direlo ka yona batho ba bantši ntho e re tlholang ke go emela modimo yes re a kgona go rapela re a kgona re na le ditumelo tše dikgolo re dialo tše ka moka mara ntho e tlholang motho wa ba reng ke modumedi ke go emela modimo batho ba bantši re a kitime re kitimiša nako
modimo gape nako ya ntšhebela re ke ketime ke kgone go humana se dithaka tša ka di reila dikoloi dithaka tša ka di na le malapa dithaka tša ka di na le selese mogwaraka o dia se mafelelong o tlo tsena ka ralo tše di rong nna ke re gona kere o sekebe wa ikwetša ka ga diatla tša Satan tshepa modimo le go loka ga gage lentšu la modimo le re nyaka modimo e sa le nako go bala buka ya Matthew chapter 6 verse number 33 e re tsoma mmušo wa modimo le go loka ga ona e re dilo tše wena o di nyakang di tla go šala morago ke batho ba bakae ba le gore ba kgona go tsoma mmušo wa modimo ba tshepa modimo gore modimo nna ke tla go hlankela ka letšatši lengwe o tla ntšhogofanya motheletši nto nngwe le nngwe mo lefaseng e na le nako ya yona mara go ketimiša nako o tlo hwetša dilo tša di-fake tša bophelo ba gago Satana ka tsogile go file freedom Satana o tla go fa lehumo mara ka ra lehumo o tlo mo šomela o sa mo šomele wa le loser batho ba bantši re ba bona ka re ba šogofetše mara ga re tse maphelo a bona o sekebe wa duma dilo ka baka la re batho ba na le tšona wena no botša modimo re modimo ya ka nako e tla fitlha modimo mathata a ke sepelang ka ra ona menyogo e ke e nyogang ka ra yona a re etšeng ta fita le ge nka sepela ka ra molapo wa lefu le ge nka sepela ka ra tshokolo ka sepela ka ra unemployment le ge nka sepela ke se ya nyalwa ka sepela ke sena bana mara e re ko go botše it's better when you wait nako ya go ema nka no ba ile gore motlhongwe re fela pelo nako ya go ema nka no ba ile boima le botlhoko ka re batho ba feta mo go wena ba go emetše ba go feta ba nna o emetše mo ra ona ke emetše modimo e sediša kudu go batho ba ba sa kwešišeng ba bona o ka re ke go šiša ditlhogo mara re ko botša motheeletše maatla a yona kore tšatši le modimo a bja letsogo tšatši le modimo a bula mojako you will never regret there is a time to wait there is a time mo e le gore batho ba tšea effort ya bona nna ke re gona ke re kgetha go emela modimo e botša modimo re modimo ke nyaka se o fetše o mo emela o sekebe wa phusha ka effort modimo a rena a se modimo a go nyaka go thušwa ke modimo wa go dira dilo ka pace ya gage a re ithuteng mantšoa re ilo tsena ka ra ngwaga 2020 motheeletše ge ka ba mohlomong ka ra ngwaga 2019 ka gona ntho e le gore mohlomong o bone diragala ka ra bophelo ba nna ke re gona ke re wait just wait I don't promise you a ke nyako o swana batho bangwe ba go tshepiša ba re 2020 tlo ba ngwaga wa katlego ya tla ba ngwaga disaster a ke tsona modimo o tlo go sepetša leeto le go fitlha kae motho mongwe le mongwe o na le ka mokgwa modimo a mo sepetšang ka gona re ka sole re hweditše dilo ka nako ya go tshwana re ka sole re hweditše dilo go tshwana motho mongwe le mongwe go na le ka mokgwa modimo a mo sepetšang ka gona ke ka baka le le gore re ka no swana di-qualification tša go swana ra tsena sekolo sa go swana universityng ye tee mara ra se hwetše mošomo ka nako ye tee ebile ra se hwetše saladi ya go lekana le baka keng na motho wo mongwe le mongwe ya phela mo lefaseng go na le ka mokgwa modimo a mmeetseng dilo ka gona motho mongwe le mongwe go na le ka mokgwa modimo a mmesetetšego dilo go ya le ka mokgwa modimo a bonang ka gona batho ba bantši re šoma mmereko motiro wala go swana mara a re ile koloi tša go swana a re dule ka ra malapa a go swana a rena malapa a go swana a re gone tšhelete tša go swana a re dire dilo ka go swana le baka kena motho yo mongwe le yo mongwe go na le ka mokgwa modimo a mmeetseng gore o tlo phela ka pace ya gona ke ka baka le motheeletše go o ka kwešiša taba ye o ka seke wa computer le batho o ka seke wa ketimiša dilo go ya le ka batho o tla emela modimo wa re modimo ke nako ya bona ba kitima ba ipsina mara ya ka nako e tlo fitlha ene ke nako ya maleba nna ke re gona ke re motheeletše o seke wa felela pelo bophelo bo ka leetleng tša modimo tshepa modimo e no tšea pebele o e tshepe o tšee ditshepišo tša modimo re modimo all your promises are yes and amen and a gona motho modimo a ka e bolelang a fetša tšhentšha mogopolo se se šetšeng go wena ke gore dumela modimo ene tshepa modimo o sekebe wa šuta mo emeng gona emagana mo re modimo batho ba ka no ba ya godimo ba ya fase batho ba ka no ba ntšhikinya ba rena wa o eme mo mola e le gore dilo di a ntshaka ka kae o sekebe wa ya le bona emela modimo batho ba tlo tla ba go threatena batho ba tlo tla ba go botšantše ba go botšang tšone mara nna ke re gona ke re emela modimo ga o emetše modimo go tlo no bala batho ba ba tlo tlang ko wena motheeletše ba go botša gore go o eme mo monna bona nako ya sepela ka kwa kae ba re ba dira ntho ya gore o sekebe wa ya le bona emela modimo nako ya modimo e tseba ke modimo and God will bless you.